उक्तबा गाड़ी की चेसांग सुदबा अमदी एसेंशियल सर्विस की नतबा लंबी दा थोलकपा मियोई सिंह ngasisu इम्फाल ईस्ट अमदी वेस्ट पुलिस ना डिटेन तौदुना फाइन थियनख्रे मालेम की ओइना मियोइबा खुनाइदा लंदारकलिबा कोविड-19 ना मियामना खम थेंगना वारिबा असिबु खरता ओइरबसु मतेंग पांगबा ओइना PCTC ऑयल पंप की माइकैदगी पंप असिदा थाव हानबा लाकपा अमदी फ्रंट लाइन दा लेरिबा कयादा तन यनथोख्रे कोविड-19 नगी चेक्शन नबा लमसांग नगर पंचायत की मनुंग चनबा अपुनबा वार्ड मापन की अकोइबगी मफम सिंगदा ngasi hidak kapthokpagi thabak paikhatkhre social worker ki es kanbagi meeting makhada PYC club FC football club khundai venna manipur fire service ka khusham naraga lamsangi akoibada hidak kapthokre Thawal district ki hairo kendra ki manung chana laiba salungfam dagi saram chingya fauraga kairem bikhok taba patlipat turel maril ngasi Education, Labor and Employment Minister T.S. Radishyamna magi local area development fund gi mateng aloinana tengthokpa hokre Thawal district ki institutional quarantine center amasu oiriba Waikhomani Girls College amadi Khangabok kendra da leiriba community quarantine center mangada BJP Manipur Pradesh ki former vice president Thoksom Jadumani na Thawal gi medical staff singa loinana chatuna mateng pangkhre Ngarang All Juribam United Clubs Association Ajukada L Somarendra Singh Pradhan Hilgat GP Juribam na sel gi oina lupa lising tara COVID-19 gi lanthingda tengbang oina ba kushinaramle